Ahwefo me mo bibia kwaba ed by emergency Ghana TV so yasanso edi nhyiemu ewo fidem hasenso ebio megidi se bibia wo bia nyama ekosie ede amadani de nia mekase yemfasida emma twedi amponyankopon esanse wetimi ahwe so amade pa asanso ede asanso achi biom enti dani de nia mekase yenda twedi amponyankopon se ewo saade no ho na ene story abeka mensa ewo fidem hasebusiafo eye compound house wahala ena ene ababe piemu ewo fidem hase yenya yeti compound house na dani de nia ye bonkofu ekutia no ye first story we entu ye hofu ebusiafo hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no ewo comment section no come ho na egohwe video no mami e fro saying me pa cho me dia mesewa ba cho se fro saying me pa cho me dia mesewa amesewa no pay de na do nam me pa cho no pay de boko ablantie bi betena afia amtimu a ne efre no wusu enkomodidie mu ana obo ni kromudin nti obo ni kromudin na menene nam kwan ba akoso na ekoye kulum enti ma me ni beye free a me no aduane a me mani bi di me bo ne bosia ne light dum no ni ska odi twia me twia e ma no onya na odi ama me enti anu emu no na me wo kala bi e na oso obeku wo kala me ma oba ya me ma no kala no be ma ba ako eku ne we opemfu wo mo so obeku no na mse mma ni nku no wakala onyim de nku no so ma me nku no na boys na omo wa akire ho ni beku no na mse wo mo ku na me mpene wo mo enti me ma ni nku no enti sa debate na me ne ye na mu na okọ me kunu ebela ba akoko ka cha ne se ma ya me ho oba akoko ni na metifie ho enti bla ne be kan na mse na bro wo se de me si ni tie watimi akoko asem we di ya ene me ni nye flibi menini nye filibi mtinu mu no me beja na aduane ma me kwa adwuma na me ba na me beto no a me chia na no oje so be wono de ya obeto me a wonchia me ena me ye na mse ne sa de me gyae na nchia no na me gyae na nchia no enti me gyae na nchia ni mu no na ga bi betina afie ho okodwunso wa adwae ena me kaaye me kan sa asem no 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 aflefie wura abona o kan ne sen chire mu yi me kan ne se na ga na ebepela enti wo fiti ya na wo wura adwaye kwadwonso ye owie na otisi fom ebe pala na mse na aba ya nso de wonim se obe si fom akopala ade nti na wo si fom won kwadwonso na adwonso wo adwaye ansa na wasi fom enti me de pala no kogu so enam dwale na mko madwuma enti ya na me kana okoka chile fie wura ne se me sole na me bobo na kutia na fie wura ne ba ye no bebisaye this time my bro was so sorry na abobo na kuti ana mse me bobo na kuti ase waye medai ge yi na akwadwonso wa adwaye e na meka na owu so me bobo na kuti ase edi asem nam ne wo wo hyede mo pie ya wo se so so mo makuti a wudi agyan ne ko na okwa adwuma meka de ya pa akire ne ma no ba ne ma na ka akire no enti so mbia ma no nam se na wo de ba asem pa na ya wo betimi aka ama me ma ka akire me na okura me kan ho a e ma mienu yeso o ma ntokwa na okun na wo ba ha kola no me kan ho e ma mienu e na wo ne yakun kasa ne yamu nso oni me jai free ne ye no oni me ya aka no sister no a oni ne koye free no oni sister no kra ko adi wo mo ho atem so oni me ntamuti ya no de ne ho kobo sa sister no e no mo sole ya no mo kan sem e na me se me wo ba he ma mienu e na ne yakun enti yase ma ntokwa na woku obi e na no awose na wo ye kan ma wo kan ho ka ho nam se me ye kula me ye kotela so me nu aduane ma wo fa hye wonum me bo obosia enti ma enum no ene ye debate ya na etwaaye no me ka ma asem me wo one me yasa nyina so na menyim enti me wo me sister baba akọ behwe me ena biscuit hu no one me be otoso miensa kasa me ya nam se akua sabatu omu ade na enye ya ne sa obedidi watem sama no si ye me ba ne se wano kaklaka ena ma me sister ba ne bufu ye ena me sister ba no okokla wankla me ntimi chevalanda mu one me ma no ka mi pie mi fi valanda mu obeyi mo obo na me se akua sabatu se akua cha no kaklaka sister no ate wono bla ni fie sister ne bla ne ba ya na sister na ka cha me se ne ge no one ni ti o sa ne yele na no kaklaka enti no bla no di atem
na 10 years ni na me nka na asem ti na enha me manfi na asem o kan ya ma me hu so ne me ane se wo se me filimoti abusuam sabe me nso so masefo no mo ye ntiafo enti o kan sa no ene o kala me kala nso kwatena ne kwan na me se so lifi kwadwo bese akwan no na oba wa mebulu amasewa bema mu ye bi wo compound house o bema ne se wu filimoti afofie ana okra enye nipa mpo okra ma obetu so okra ni si wa se de obesi abutu okra na wutimi ma ne bi kunwe no ma ne bema ba kwa ma na kun awe ofin osufin maybe was so free was o tomle bi o se ne papa free was ne ma me fili adweletia ene ade me de me je da nim e na on so free me so me fila balade enti na se o kan se o free sa kwan na so no abaye wunua kwa brefo ene se me kura se wo ye minua me so me ye kwa bre ni enti wo ye minua ya kwa be pa papa ye bi ne de he se wo ma na okra be ma me bo ne bosia me kunu kwa pe ka ma no Emma okodi fu we ska me aba besia na man ska so mfa nkoto fu we nwu ka anim ene wa nya nkoto ene asa ma na okra ma me ma na okla ku we me no aduane ma ni bidi me bo me twia ne light bay ma no de onya na ode ama no afi okra akotena ne kwan no o se so flu kwadwo besia kwan no ade o ye kwadwo besia ma onya kwadwo se be ma wo so ma ansem so de sa na me fele wo enu ti na afre no kwadwo besia me ka se bi o ye gele me ma na se gele kwala ma was girl etu ka se okra ni so mfi kwadwo besia kwan no na ye den na wo pie ya no wo so ma akola bi e fele ne ye boa osoma akwa ma akwa ni koto okosua ena okọ awo ma akwa ni cap ma akwa ni ko se bi fili ni de mo bele no ena odi ko bodua nti me no me hunu so abodua me ma no so mo ko na kosua ni guwa na de otoso mienu no kwadwunso gu usuo se be owuso abodua wodwunso aguso na asai ma se ba sa ye so otwa nsuo ni mpoa ena efie bulafo no kura afle ni bisa na so de wo modua ena dua ni benya akwala no ena ye ko ye na ye ko dane ye ena ye kade suso enti anu achi no oto ba bi wudi nkomo minsu mi di me nkomo obi ni me ye fili kura na ade me hu ahi bi asa no na madam fui abetna ntam wo be 3 to 4 months ni ma madam fui chi awo a onye so enti me kwa ya nam se adwoa chi ane na nya sa wo mo be ka se woni me wa asem ntina won kasa wo mo no se me chi wo mo nye so na me de menya ne dai ti me nchi awo mo ena ma madam fu ye ja wo mo nchia ene ye nyina ye tie ba bi ma wotina woni ma basi atena se ka ye ho nsem ye di ye nkoma wo se ye ne madam fu yi ba ketwa obempo ba me ho be fa oba me dem be fa ade ena me gifile ne nsem ne wo su ena wo se kwase eto ena me bo no nti me bo no na madam fu yi bisa so obempo e de na aye wo ena me se na no ya wadidi matam na mabo no ena wo se obempo mo anu nya yo na mo anu ya wunya oba ne ho ofe nwale ho na kansa madam fu no ma wono kro nim ya ntokwase o woni ya ntokwa ye na no woni ho oba ntam oba 3 to 4 months ni ena wo se obempo mo anu nya ya na mo anu ya wunya oba ne ho ofe nwale ma ye nkomodie na mu na mu se wasa so ma akola kro no ayeboa se yeboa nkotokosua mle no akola na ba na ade kula ni hye ni botom wo pie ye no ade ko wono pie ye de na kosua ni kula no no ma akola ne cap na akola nsa de wula dan kro na mu ekosa bibi gu cap nim e no ode bla no ode fa ekele ho ma ye ne enka anasem enti me de okoye bia ni wo ha me na wono akọ ni base ya no akoka kire na danfo se ba ye bia betena ba wo fie ho wo mo so wode ne ho abebo ga na watie fie ho no mo so le na mo bobo mekutia se ye nti na duabo mpawi aseda no ena bla ne be ka kire madam fu nti bla ne be ka kire madam fu ya madam fu no bo mama ne nam se adwo eni akoa no wakobo ye dua kire se wo kita kosuye nkomodie ni mu wo kita kosuya ode kwanimi hu no ye bo akosa bibi fili ne dan ni mu ble no e ma ne de fa kire na me de menka na asem nti na enhia me be so batimi akoka sa asem na kire boy ne se ye nti na duabo mpa ne de ene na ye nkomodie ni nti na okobo odua no enti dua na oboy wo de di abata ho enu nti ye mfa ne nko empanimfo anim no mo nkyɛ ne de nti a ye di ye nkoma waje ama ne ho kire sa woti wo wudi nkomo kan sama kase ye nye ma ye ho da na wo de ye di ye nkomo abaje ama ho akobo dua de ama me pa atwa no nti ne ye de ba ye mo misa ne se e di nti na wabo ye dua sese uka we ebomu a wabomu dua dodo sen ma we ka ho amienu
de edikan o se de na ade aye na obo odua de edikan ne de onu si me flimoti abusu na me nso ye kwadwo besia ena obo odua ena dua wo ba kwadwo nso gu nkosia ne so ena dua ni nya akra no mokwa mo bo ka be sen ma ye kwa ye konfo na de konfo ne ka so obeje 1000 ma ye ses konfo ne so want so ye kwa ye ne aye snap ye ne aye nkosua ye ne aye nkokọ drop ya ye chifa nkrofo koja ye nyina ma ye aye ka obia sikan mo no bodua no kra ni sikan no ane so okọ ya won ne wo fo se ne nana konfo no ete wo se konfo ne abranti owusu no ne nana ya ne hu nipa okay minim se ya ne wo fo se ya ne na be eti dua ne de na ya akra na mu hu se dua na che no ma me pa cho dua no wo yale wo school mu no om de ne ba afie wo ba afie no no so onya akola wo yale sa wo yale ya achakra 3 days na ne ho ato o man malaria duro ne ayi de keka ka ho achakra 3 days na ne ho ato no be ma no mama na duro kwa na awotwe na akra ne ho nto no kasa ne ya mu nso me nso me da ya me so da ya na koto na mensa ho o da ya so ta ho ma me nso me pa chan ena me nso ma me ba ya ma beti se ya si adua ansa na benya wo ensu ansa na benya wo no wo sho bibi ma wo hunu enti me hu sa koto ne na mensa ho a me ba ne yale ya na me se eni ye me bayi na se cotton so de odansuom ti hu cotton na ya mo hye wo okay ana na me kunu no na me frɛ me kunu ana me ka kye no so obeba nti me oba ya na o mo flafla no dua ni nya akola ne de ye kan no se an o fle nsuo bi na obo nsuo ndi na ma eni ye nyina ye di nachi eni ye ko ni nsuo ni so ne ye koda ni dua no akola ne ho to no eni ye bi ate ne baabie na no nachi ena asan akokan no Mampa cho no na chi dia menka no what wadanfu yasem o kan ye yenka no kre compound house ye nyina ya tena compound house pen ye nim kwan ye fa so bo akutia me se oni mi nya asem na me kasa mi nkan si wani mebo akutia waso be ye shedred ka no kre pa akutia ne de ma me pa cho na nya ni eden ma na nya ni no ma na kula no no ka se be ma de wo mo anu ya wunya akwa ketwa ne ba no wo ba no wanya mfie sen oba na o kan sa asem ne kire wanya sen sen 2 years to kasa o wanya sen 2 years na akura 2 years enye akutia ena wo bo aja wusu a akura 2 years do no onima ware ma cho nya ni no no oti wono wo ni wo pa o ni asem mama me kwa me ka sa me brafo bi o ma no ya enso mo yere mo honya ma ye kura ma me pa cho ye bo dini na sa di ni de ye ntimi nka edi be na ka kire me metie de na o kan eni pa no ana no ya no wono ne bla bia no ya pa enti wono bo ne bla ni di se ne bla sa masi na no ya onya ayire eya wo bra ne yere ho nya fe wono bla wo se o bra no na no ye enti ne yere ho nya fe sa na ka kire oba no enti e mo tiri nkobie wa no kasa sa na ka kire oba no se wo bra na no ye enti no ne yire ho nya fe chese wa kuma ho nya fe ma enti ye bodin o em no ogina won pa hu se ya bodin se nipa asamasi din ne ye bo na mnim de enti a oje ma ne ho hello eja usu good morning hi mama be me na net sen boko mama ye frame frame poma na amasewa oni Mary edo mu case bi abedan ye wo Lawson na de o ka ne se wo ba betena efia wotimu wo be ha dan wa fa o se ni nua munyina monam kwa ba akoso ne komu kurom ene e kra de wa ma obiare ankasa otimi ma kra be ma e ma wowe e chiro ka chense kra penfo on fa ma wo wan fa ma ntu so wada na oba akoko nyini e chira ba be ye nua boro ne ade de na si ofie wono maja uzo mama chasa mno wakano enukwe bi anim menye kala e wono honum ana me ba no so wonye kala wo honum a me be fa kra e honum me fa ne kra ana kala no so ya na ya we no so e boys na na won bi wo che no wo usu wo so ba ya wonye wa kala wa me wanwe me chasa nsem na wo keka no ka fa through the fat ne sanse ne so wa kala na sam ne na de ntokwa ni nyina ba ye menya wo hwe onya me hwe ne wa bodua no me betina fio di ade na mde ayewo menya wo hwe tie me ana asem na wo kan kure ani de wo ye no kura na me kan se wo ti fio wo di nkomo wo boy kuti enti ade ntina me de me di me nkomo abeje ama ho wo me ma wo kala we wo ba fio me ma wo kala be ma wo kunu ma wo ni me kunu nyina na we ye
media nya wo krasem I say wo kra na sam no so na ko fa sansem ni nyina bai wo kra na sam wo krasem ma me didi wa tam wo kra ho where did you talk to me say me ne nkra ne na kwa atu ana na wo kra de wo che wo fi anu aye baifo enti me ne nkra ne na kwa atu ana ni nyina wo kan ni nyina wo ka chansa me ne nkra ne kwa atu ana wo kan asam na wo kan sa to be ni wo kan we si wo kan we si wo kan ye twa akokwa na obohu che me kan ya na se ye betwan so sa wo kan nso abosom no omudi no kole abosom no ya no kole fo no omugontu kan ya no so ye be show ye mi ni chama me di be ye dede na asam di be ye asam owe ho na ta mo adi be bodua de owo ta mo adi be bodua de owo ana mi bisa wo ye me mo medical plan amma te me sedam mate eti we ni kwa asam so ya mo ye so ase ye ntini enso ye de wa ba no plan e ba ni plan e ye podane so ma bodua wa bodua adekura wo ya me na wo se ma bodua no aha se yanso ye di yan koma wo so age ama ho a wakobodua bobonua ma wo se wo no wakum nipa miensa se ye obodua ne nso so wo bo ne tandua obo aruhunu wo no na mo so wakum nipa miensa wo ba de asema bebo osire mu aka no eno no enya no na mipie o media mi mo misile mo ka ya ntam wo obi ate adekodia mo waya mi awde makọ no enda ka ho asem mesi wa bo midua mesi wa bo midua menya wo hwe no wa bo midua ninti na mede wa ba aha mi de me nkoma waje ama ho akobodua ninti na mede wa ba enti ayu ya ka se be ma na no ya de onye oba ne ho ofa nwale no mesi wa mu misa se sa woje ma ho no ye bo wudi ana wo yile ho nyafe waje ama ho mame fa phone mama me na me nka aja usumpa cho din na mame sawa ne nadamfo no mo dia ye wa wabo omudua mame me da se pa so wabuta question yi mame me ti won mu siniema ena mo kama asem mu pem makutia akutia mo pem ye mame me so me sole ma nkasa me mo mudin me sole ma koto ma biane ma no am ko sua me de ma koje me sama no me sole a me na ma me ye mama mele e bia even sole na e bia me belum sakwa me gunta e fe na no se ko sua no di ye indomi di wo da mu ha ye bekwa akohwehwem ye bekwa ni akohwehwem first wo bodua se ya wo se wa amo afa dua ni nya akwala ne de no wa kasa ai me boy me ba me tie no aja usu se ubanom nsa kura wo gu nsa wo fom wo ye konfo o da bi se ne me ya adwuma wo ye de adwuma ya trotro na trotro adwuma na je se wo gu nsa nsa no wanom nsa o da bi u be didi asantuma mu de se o be didi so woni masanti amamle ntie nyina ye ko ene me fa ho woni masanti amamle penti nyina ye ko so otumfo ase ye modua de a ene woni masanti amamle so ya santini a woni masanti amamle de ene ye nyina ye ko hwehwem ye duru wala ma bo dia so obogu so wa bo aye be hunu na amon so eje usu to asoma mi nti ugu nsa na ye den jana si wahum tani ye be kwa anjie dia ne eje usu to asoma mi mitie wo de na mitie me to asoma me mame eni nya ne se ejimi makonto ma wie medwane ma be koto mensa manom na pie me ko mo nta ma mo kekan ma so tayamia ensema akutia da bia mba gina pie o kan de ma nkata me ka ba me be ma de nya ni na ensem bia na yo tim bia kiri me so ukunu ba ya ombe buta me wosim akuti bia na mo kan pie nya mo ne me na se nya mo ne me a adenti na so me ma yo bibi me so nya obibi a ano na musumenti azenti awe mahuche de ya omje no ofie oni nyina na wo ne me eti na omusuro nti na omde abempani bo ade a won susu dua na obo ya woni ye nti na so koka kire wo company boy ne se ye sole ani abobo akuti enti dua bo mpada no enu nti na enti sa na wo koka kire wadanfo na enti sa de ya ene won susu dua na abo ya woni ye dua na abo ya no woni ye enu nti na yanso ya kan asema akoka kire wadanfo ne se dua bo mpa wi ase da no enti wo so ne ye nti na ya de wa ba ne ba se yen ko hwem wanya ma ho de be nti na akobodua wotu ansamo a waka ne fie obi nie tie ne kakra akasa tie no ene se konkonsa onu na edie because oba fie ona na danfo ne o me enti no onu na di konkonsa no wenti minima ani agro no waka asamo a ye me ka tense bla wusu asamo ya wo kan de ejai me aja wusu
di ade ni wa baba mam se wa meba aja usu akwa tena fie be ma de nkaw ni emma wo fo wa no tototo emma num di agudie na ne mai kokodi ya ususu se mai ebo wakutie nti wakobodua bedase mama ndase se wo kaza se ministry abontene ba ma be wura me dem ye be ma free adwuma ba be random asema ti first one etwam na konfo bi tie fi ono a wadane ene wo be hyedam no wo be ka kire me se ne ba da tena me kwa no so if you could do be ya kwa ano ba na yo akra na wo ku ni wi ye ni bi na betena ho aha me ha because na wo de aka cham me film oti abusu me de cleansing na gina me mu a wo ka cham film oti abusu me de cleansing na gina me mu cleansing ba ma wo mu nsam akese wo se ebia mu di mo ke kama asem makoye bibi na asem ne mo dia na se ebia wo se wo de family ba me se wo be danne na wo sele wo tini ade wa ba mpanimfo anim no so so ye kokoti wo be danne na wo sele me kokoti wo wi ase wo ye kokoti wo be danne na wo sele se wo su nyo bi di kie me wan ko yo wo be danne na wo sele me de ba de na me de ye wo na me dua ne nka me nsuo ba wo ye baifo wo ni nsuo no ba kwa akoye ba ako enu nti na me de wa ba no edua no me na me nka wa sa mo nka me nsuo but wo ye baifo wo ni nsuo no ba kwa akoye ba ako nti na me de wa ba no tu be kwa akọ danne. Hello mama. Mam se wa mami ntie jewu so jewu su to asumiti o. Mama ni nyina ne che. Sa asem ni si ye no, efiri wo no, na e ba na se me bewura dem a akuti anko a. Sister kokko na wote wo no. Wano so abeha da wo ya se ho no na wo firi ni krom an wo amana abeha dan. Na mama imagine se o bema won kasa ye na ma mienu. E pim akuti a wa abra wote wo. Enipa e wo fie o nyina ti o. Won so won ka he na adenti no sa se me kodidi ana me makoto me sa akonom ana me ko ye dia me makobo ni dia why me dey me tu makuti me no wa se ye bu se anon wa se wo mo makuti an se wo mo kan wa nyo mo ne me o mo ko ma sem na adenti no de maduru wa se me ma bo ni dia me se wa bodua se dia wo ka se ye bo wakuti an anu nti na ne wa ko bodua no yanso ye mo awudi nti dua no wo bedane wo de ye di na bata dua ne ho wo bedane. Mama, me say ya na ati aja usuniti o. Mam say wa me yenti aja usu. Dia boye na ne o. Wa me yenti o. Akwa we wo me yenti na dia bo no ebe konkon ho. Dia yesisi kan e kan sinsemu a edi ewu. Enti se dua ne ya nhwe ne ya ne aja usu ankasa ama na anane a ebe di ewu se de enya oba no. Na aja usu ya mpase wadi kan bodua edi kan ama na nya ne ba no. Mama, enu kwere se tadi de na wo ya sa de o ka se ko do besia ne ha me. Because me ma be ha dan na me nya wo hwe no ba ba sia da bia wo pima gutie di matem waja ukunu wo di matem ma me wa ka be ha wo eti me pia me asem ba ko pe ha me ana no konfo bi tifi o ma me bia nte nya akra no konfo bi tifi o no ba no se ja wo de dia si nya ya dane ana ya dane no kan ne o ma mi so ne dane ya ne konfo na tifi o eti obi akon ba bi na ne baba ya ni sedem wo kema ya dani bia ni wie na ya firi fie ho no na akwa na badun so agu ba bia ya dani bia no konfo so na ade ka badun so gu so enya bia ya dani awie so mo dani ni ya bia ya dani awie enti wo pa che se fi se ya dani bia ni wie ye no obi anfa hoda obi anu so hoda obi ampesti wo hoda mo dani ni ya bia ni nkebenya samu dani bia ni ya bia ya dani awie e fam ho ho no mo nya ye nsuo ne dia obi atimi ya bia opa bia wo fam ho enti mo dani ni ya nkebenya. Mami ntie no aja usumiti oto aso na American ahanum ne benya point here sami si efi o comfort ne gina ho me ya dani bia no ma se ma American se me twantro a wo de obohu de wu ya dani bia ni wie ya ne ko wura dem ne so na etene ko no akwa ni mu ade na obekotu nsuo ni dwo so gu edun so gu nsuo no so edun so gu nsuo na dia ni nya akra no se wa mami ntie no why Mami, konfon wo ye fi onom, opa mpanifo nyina ba sentisa. So omo no pese, omo ya na me ye bo meka, bet me hwe de omo ye. Na je sa ja usu de wo kan, ekokosi se wodi kan abodua edi kan, ama na nya ne ba no na de tosu mienu ya wo mo kan, wodi yawo abodua. De bi mami no nya sa. Ani se mi ko sia na me no adi na emo omo kase, me ma ko bodua. Na ebeba ne sen se, aja usu. Se wo beto kosua se wo kono se wo de ye noodles se wo no ade aye kosua ne meko ene de no de ne beka obi se owusu akoto kosua enti wabo medua de ne beka wo mo me da se
me free adwuma by they say me nika no fie ana me free ayi by me ba fie no me be senior me senior na afi sister kokko no eti ase on won ti fie obi ba obewura we na den free e wo betra ho ntin ofuru abegyan ade ye say ayi wa ha na didiefo asole wa ha na ma me man so so me nka he ana mu keke kan sama because me ma twi didiefo nyuma ya me bone dem ana mo pima kuti akasiye ana wo kwajo besia dem na no ya dem akofo oba no honya fe ana o keke kan sama me man sole man sasa man so so me muta he ana me sole e ma ti me nyama wi me wura me dem me tin fa me gas so be sia ni mo de akọ so ma comment ni ma so me radio ma ko tom ko sia no egumi mo so wi ma ko je me yi ma muzi ma no wo e de ti na ka tell so ma bodua e ti me de ti na esi besi wanu na ko bodua e ti na wanu na o gas ni si o mo ke kan fi sa kutia na mo pimpim ya na o so me pimpim kutia o mo ti anyo o mo ne me no na ni o mo ne me e ti o mo ti o mo duru wo se o su so me pimpim kutia o ne me dia ene me mo ni dia me fa go sia mo o su so me mapim kutia na me gidi fo anyam na mo bo na me nim so wo na wo bo e ka me mi ka so wo pegi na mi so le wa pegi fo asori akona me gidi fo da tie ba ko mam se wa gidi fo da me ko o mo mpai bo eti mi pegi di asori ba bia wo ana o se me hanti ya me mra na eni nkomo mi nim so na wo bo anyam no aja usu gina so ma me Mary se enye ono na wo bo na kutia mam se wa wonye bibie ntia owusu dia na wabodua ya se utirimu fan a enti amwanku enti denti na eham se wabodua na mo na wobomudua se munya ne hwe no obodua dia nyamo ma ya nya ne hwe be dia ma ye gina so a ye so oboyedua ne se wokoka kire boy ne se ge bia betna ba wa fi ode ne hu abebo ge no oti ye fi o nse ye enti na duabo mpa wi ase da no na tete ye nkomo na ye die no eno wo ko so na enti me ba o se enye ono ne yire ena mo se ne ho nye fe na no kakraka wabo ni dua se dua ni nyamo na dua no ode ye di bata ho o ka ne se ye obo no obo ni tandua ba mi wa ya woka se ye bo na kutia ne de ode ye di abata dua no no so ma wo ba ifo wo ne bo so enu nso be kwa akoya akwan onye baifo kwani kan modua ba akoma ninya oye baifo ti no oboma ninya yenti ma wabodua no obedane mama aja usu eno kwase me wo mu nyina ne se sister no won ti fie ano patututu no wa ba begina fie o won sister we ka na we aka nti uti na nkomo na wo na ba se na di nkomo efie wo ti bi ani nkomo ana wuti ba mi wuti bi ani nkomo wo wuti bi ani nkomo asam na fa nchira wuti bi ani nkomo wuti bi o ye mo ana woni ma ba se na di ya ho nsam woni ma ba se na kan ya ho nsam wuti fi o ni nkomo ana efie na di ya baba ho efie na ka sabo asie ya na to ana ya mo bi ana wuti o ni ya mo bi anka wo wa ha no mo anka wo di ya no ni di scam me muni nkomo obi abeka che mo mu nkomo sani no se dan ni na da bia ne kan krofo ho nsam no woni nkomo wo be kan ya ka sabo asie ya me ba ya me ba fie ho ana ya mo bi ana hello mama aja usu sele papa wo aja usu mi tie o kasawie be pacho ni nya ne se me nsam na me ka no sister me fa ko sia mo fo mbo ni bia ana cha ni pa na wakoka asa asem ne kire no no o twam e ho na obuta me cha wa nkọ adwuma nam si ni pa wo obuta ni pa na sister wo tie yi ne ho asem te se nam si nkọ na asem ma wo sole obegina no mi sister yi e begina pempim akuti ya me yawe enkofuna asem because ye fi aduabo adika pia ma yadane enkofuna asem ma itiko duabo mpa wi ase da mesrew ko mami ntie no na aja usu anonse mami chadem ama na be kase me pese wo ye dai me yamu obomdi wo bomi yamu obi bomi ana sita na wo kasa na me ni sifie e ka chan se wonde wo mu wo obobo odua enti mami omumienu plan ana o ma plan ni eso mpese e bomi ka ana so mpese o minim de we on person mo de me efa so aja usu nim u ba fie onom foforo no na wo ni maame se wa muntam ego den pa na ekofa santo kwanto kwa we nyina ba muntam mame media ni probe ni tenti ni tie chance me minim se maboni bia na asante ya de kosua frantwa ya de kosua fred man ka su anya ayanta na bodua me so me hu sam de kosua bo frantwa de bo mu dua because of omo prima enyantini ewa abra me man so
The man was said that I'm thinking Mateja usu producer no beye share data yade be kwa akwohwe se wabodua winya modua na waba ne nyina ya ka woni yakọ na ne ye bi ho ne yakọ akwohwem se dua bobi hyemu aya ye behwe na yada ne dua na firi ho why that's and mama once I walk on through the fact an say one ko you obi bibia obi modua se kwabasi yakọ ye bi won ma san konkonsa na yakutia na wo mtin na nye wo ne me no eni awusu ni nkomo wo wusuei sa wo se ye bo akutia dia eni awo ne wase boy le mamu ni nkomo na eni amunsu nkomo bia mu bedi bia amunsu mo ne yen enti sa wo se ye bo akutia dia eni ye mum mi so me ye mum sa wa nya mum dia mi nya mum da wo bo mi bia fam do we fam la kwa so mame me no nkasa e dia ntina me dia me no mi hu a mi nim se mi tie me no nya fan ya mi hia wa ti se ne wawuo kai dabi why ya kai dabi wo so kai dabi ya kai dabi mi kunu kura kopa yi spare e de man wo kodi mi kunu tam se mi kunu sa ko ka che nipa ne se me nipa ne mfa spare ne ma no won so ma wa kopa spare ne ma wo wodi mi ko twifu we wo mu nyina na de ka na ko so otonto e nipa so mfa ma wo biem ene wo jaye wodi mi ko ka mi kunu won sam a adai obi de wo ka kai dabi why kai dabi wo wusu kai dabi no didi ameda o asu minya ka me yo show asu minya ka me yo show na say duabo show na abaye me duabo show sa to ma show ni ne dia wan kai true and you say ne walk on was ye be kwa akohwehwem sa wo so nya me hwe no so me se me nya wo hwe ye be kwa akohwehwem media me se wo abo me dua media me se wo abo me dua me nya wo hwe no abo me dua me di me nkoma no age abo me dua enti media me se wo abo me dua me na me nya wo hwe media me nya wo hwe wotan hunu na atan me wotan hunu owusuei wotan hunu na atan me ko hwe mu no abo dua wo bete ada owusu ase opeda na ma media me mpa no so mpa me wo se ye ka ma me nka me ho nka ho enti me ba ma papa se me da afa ne mpa na wo mpa me so me mpa no owusu de wani jema me se wa ho o de me ya de ma mi se owusu enya no na chi na ye die Dabi mi bisa say wo hu ma me say wa no wani je ne ho ana bi ma me obi a woni die Dabi ya ka me nka me nka ho me nka me nka ho ma me say wa ma me ne aja usu ngasa aja usu de me wa ne say be ma de nka kwotene fie a wo fo wa no toto emanum saa o ma woni ma na di nsem woni ma na tena ti di nsem sine kanda glass fo me Lawson TV munyina mudi babam hello mama kwamo sama ne from say ipokua ya from da bu so mo ye den fo snake under glass mo ye den snake under glass fo aye di ntro konkonsa fo ma ne mema me ma hwemu kopedie medie no mo de ankwa bia hene ne ankwa bia hema afo na mo te wona mo ka me ho nsem na ade obi ko kana asem abeje ama ho sa ye ne ho ubeti sile so uni one ma obi that di wo konkonsa obeti ese nunti na me yesu yake ya sama abeje ama ho no kana me dama so wo si mabo obi anti e be kwa ko twa atwam no so yana obi wa mo pa mo be gira fi ti makutia ma me so ko ye di nkomo ma ho mi anu adua mo de na ma me ba mo akutia me da wo nkomo no akogina me da ya ti asa wo ya ko wo de ya me ba mo akutia wo de ya ka bema wo timi ko na wo de na na ti asa wo ya ko no o tie sie ya ka no ho asam mu so ni mutilimu antia ya jinejina obi anka ho wa na kan me papa wo su ni mutilimu antia mo message ya jinejina no obi anka ho asam yanso yanka ho asam ya kala na wa ya tan hu na ya mutili aguboni be ma abubo na mi dua na mi nsulo yanso ye baifuo wo ni nsulo ba kwa ye ba pa na be bodu wo ni nsulo ni ba kwa ye ba ko enu ti ne ya bia be dan panimfuo no hello mama aja usu metimi every line so ana mati aja usu betimi every line so nti producer me na mi peti so aba ni bi okon me ma TV so da na mi peti so aba so me ho offend me ba TV so am your life in colored ana me ba TV so age dia wona wo peti me life in colored me ho offend me say me so me tira TV so bie onso ba ba si so bi ni ya hwe ya mi be ti so wo me so ba ba si so wo so ba ba si so wo si ya ka ma me nka me nka ni ahwe ya mienu dia ne ho ofe
Aja usu jina so netie na Kodat 07 wase senka Nigeria movie ankewie ya woni maame se wa modo be so rough wase de akwaso de asema je mo wo Devi mama asa mo pa mo dia sister we you know one kwaya sister we pa wo mu mienu de me fast food fi ono obi ama ha ma me see ye fie nwa fo kla ba ye o mo nwanwa se wo wusu atim ni manya problem o mo see sister ama se na me pa ma asem na ma benya asem mabusuafo te ba bi na me ma be pa asem ndi asem na ma be me se mabusu efie nwa fo se sister ama se de na wo wusu pa tia Wati mi anya asem mate nti aja usu producer ebe hihye date no na ono wakasa why yo mama mate meda sepa na aja usu wanya mfie sen hello aja usu wanya mfie sen mama mi fie dia wunya mama wo wire ne ware na mpesa nka me ye connection bi ma o ge bi nice girl nti na me pesa me hu fie no mama me wale ada na wo ware enye bibia me nya wale ada enye bibia nesa won so ware wabulo so mam se wa mabisa wasem wo hwa aja uso won fie be sen wo di wani bubu a ma me kwa kan ni mo obebo midua ma me sesa me kwa kan so wo 30 na 40 na ni mo obebo midua enti me nkwa kan no abekumi ato atwe me hwa me ma aja uso pedua body ani ejai be ma ni dua brosan na wo so akum nipa miensa se de obodua ne so obo ne tandua nti obeti mi aya ampa aja uso ya ampa se waku nipa miensa ani pa ko ronko nya de wo momle na wo ka yo wo no mu na mitifiri na de bo ho abaso wonim se wakum nipa miensa wo nko wo de awia so wo hu da se wo na wo ka wo de bo ho abaso wo na wo ka na me ti da me ma ya ta de no we de yakokoti sa me de ya mekunwo makum nipa miensa nko a kun wiase nipa nyana nko aka wiase mu na tinam owusu e kun wiase nipa nyana nko na tinam producer be fro why ada wo to wo se me kunkum wo nipa wanum nam tifili ye wo wanum wo ya abubonua enti hukum nipa wo na aka ye esa wo de wakum nipa miensa me so so wo mi dua we ka ho abienu meka de anya no kra to so abebo midua abubonua o se de me wan se mabodua dem pale me se me pa me nyankopon akofle ayi esam di bodua aja usu producer be fro na de kwaso mam se wa me se aja usu se nka wuni kuna wa nka me aja usu aware o se wuni kuna se me menye wo ba se wuni kuna nka me aja usu ayo wan de ma papa wi aboni mu se de on kro mpa mi o na me so me mpe no be ma papa de wi aboni mu eno che sen sa no hu ofa bolo so enu nti won peme me so me mpe no mate ti producer be yen hyehyeye na ye hu time a ye benya nana ne yakwa akohwe se duabo bi wo mu a ye behwe ne adane why onua ba no ene onua be ma eye amasewa ne agawusu asemi se wo trase na wahwe pa efi a nipa dodo timu no emutena ya pa wo se uyo obi a wuni abotra se afie no mutena de da bia ebete wonka na wo hwe sister ama nso a onye mresa o sister ama nye mre ena agawusu nso numduabo o be ma onumduabo no nso na na da sister anya yisi sa wo hwe nkomo ekoso nei de agawusu eye ne ho na otimi bodua maninya ama se wa ba amoma kodane dua no sane a wo boy amani na wotumi ato ne bo ase a se okono akusua woni da modi be mai onze wo boa ne ho se wo ye adwuma na adwuma no so waye na me de se so obebe fie ha duabo na ya doso yehu ye nka mamum na ya nanka omo ya de wo duabo ho na be ma de wodi duabo be ka wade ye ho de a na mente wase nwie be ma de se be ma pa de obobonua da bi wodi nka ma asem be ma de obodua enye nti yesre agawusu ba ye behwe ho asem ahwefo mi do bibia so jibe ma yekohwe video no eba ye na we enye futusem kese emfama yen a ye tena compound house no yen fa story we entu ye hofo na de wi a ye nua mai tena fidem hase ya MFK
ebisa papa ne se we di sen na se ni age no the wi omo kasa we tire ne sre a omo sre we tire no me suspect say ampa omo bo papa ne kutia eni nti na obo omo gia no because the wi omo sre ne die busiafo me suspect omo na so omo nso omo se asema papa ne ka no enye no kore eni nti ye betwe no na wa be pie mu e wo fidie mu ha sei na yakone akwa se ampa se one omubo ne kuti anase two ono na wakaze ombodua no se no kwese wabodua anase ombodua ye wabodua na busiafo ya hwemu na ya dane esanse duabo enya de papa yesremu amote compound house no uko tenant onye wadamfo ukotena compound house adia oni uko tenant ewo ne say good morning good afternoon good evening eno pe asa esanse oni uko tenant ye free ebusiafo one day sa uko tenant na oni ni din komo no obesanso abede abe ka ho asem oni ne beko ntokwa ama feidie ono nso beka ho asem a na akwakoye asem kese wo fie enti ye mfentu ye hofu because ye mami asem ye na odi bepie mo fide mase na oni papa ne ye baako nanso ye nim dia ba ene omutu no we kan we na we aka we kan we a wetimi ene obi tenase edi baako nkokonsa enti ye mfentu ye hofu especially ma no mo amokọ tena compound house na bebia mode mo nkomoko no mu fentu mu hufo ntebusiafo ye besanso atena story wenso ebium aha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment na so comment section ho midin educate mami esi anasem ye besanso edi hye mo e wo fidem hasen so ebium ebusiafo